Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, naimbaglakit din. Taada na ito waig apaglabaan tayo. Ay, hun nga rod Dagiti daduma dita, agsakdo da iti paglabada. Iso anagasat tayo, Maray. Ay, husto ka, Maray. Iso arumbang nga aywanan tayo ti waig tayo. Ibaga tayo dahi ta kadagiti kalugaran tayo nga umay aglablaba ditoy. Aywanan tayo dahi to'y waig. Masapul ayawid da ti basura da. Uwan mat nga agpayso maribanang. Husto takunam. Nagadumutan nagmurangam si Kabadaw. Uray ladwa sakaw. Pisang ti daduma dita. San kumula mausar? Apay-pay lang arod nga ipalabam kanyak ngay. Nupisang damo gayam. Basura dito may sasakaw. Daan nga ulays. Sapatos kun silupin na kita. Labak nga rod na kita? Api nga labaam. Iyanod mo di waig ta basura ki nga rod na kita. Anya? Agungan ni parenteng nupuran tayo ti kasta. Ay kawan na tapulyuson ka nung nga rod ti angin ti asok aparnuayon na. Narti nga rod na di parenteng. Uray mo ni Maribanang. Di na kaya't nga damang ibati iti basura na ijay waig. Di mo nga minipakita king kuha na. Na. Ay, unay yung dagiti kakalugaran ta. Ta kastalatan. Iwarada iti waig ti basura da. Unyardang kay. Nadami na klase ti nagbalayan ti sampo di tawi. Ay, tirigat na. Pasig, adi nabubulok mo. Mabulok ayamot ngamin dagita plastic. Kas kada lupa ut kan silupain. Ay, mangalakalangan iti sakot pidutem dagita ibas basura da. Anya? Trabaho kayamot da itangkay. Ay, kubunsins Huh? Ay, umay ka. Agpidot tayo iti basura. Hey, anyamot tayo. Basta giwaradan tumat iti basura da. Enteng, apay nga itakalaang. Ay, nagpitpidot kami pa iti basura iti waeg. Anya? Nagadumanin ti basura iti. Agkay warada. Ay, ibagbagak met kadagiti padak a babae. Adi na kumabasta agiwara ijay. Makaunget pa ni Kwarong. Ang awan sa balay, maibaon ko nga agpidot. Anya nga ta? No agikarga tayo lang at itidakkel asako ijay. Tapno ikabilda ti basura da? Ay katuan Tapno saan da basta agiwaralatan ijay waeg. Ay saan? Da, Karkaro na nga agbalinda sa daw. anya? Bayam nga isuda ti mangyawid iti basura da. Ay, sabagay mutkit di Itahay nyo man, tadi kay basta giwara iti basura yun yung waig. Anya? Mabambanugak nagpidpidot. Nagpidot kami kini angkal iti basura. Sa anak mo't nga giwarwara iti basura dita. Jak imbagada kayaw, ngam ibagbagak laing kagawad. Ni Marituyang, isutiam mo kamay sa nga giwarwara. Ay, talaga asul pangdagi jay. Problema mo't dagita tattao. Tadida mo nga ibasura ti rugit da. Iwan niya na. Nagalulat tamit tagiwarwara iti basura dito. Ay, masuna. Nuanya ti bawal, isumit ti aramidan da. Talaga anarigat, timang disiplina iti tattao, waraw. Masaduta ko nga umay agpidot iti basura dito iwaig, tataba daw. Nagkunang nga may, so abay amon. Talaga may, makamuda mo na. Ni Marito yang tinakita kidi na minsan, anang yanod iti basura na. Manan? Ay, makapasuron. Tauray pangpanggagak ipilit na. Ay, bayamon Maribanang, day takit diti mapan mo pakiap-apaan dita. Ay, aduda dita kat nga gibelbel lang iti basura. Wen garod Wunan Marikwanang. Ay, maakmeten amang paspasagid ka ni Marituyang. Ay, makaamumot ditan
Ay na, ay, nagpigsa ti bagyaw, intaing. Uwan nga ron. Kaslawai ganda giti kang kanal tayo. Uray ti kalsada di talaod. Ay na, kasla karayan matain. Uray na giti nakasakaw. Kaya nakasupot abas basura kat nayano dun. Win nga ron ay, delikado, intaing. Ay na, badaw. Ay, Mapaya kasla ka mapupuran. Kitaam, malaylayusan ti sirok ti balay ta. Ha? Kasano nga? Kanay, nagadun-adanong ti agturong dito'y parangan ta. Ha? Delikadon sa dito yung tuyan. Anyagay ti aramitin ta. Ay, kat dumawat na natitulong ko ni Parintay. Uray ti kalsada. Kit nagpalinan na kasladak kilakarayan. Ay nabadong, agsublitan di ta balay. Darasam, Nye, santan ang patuluyan ti mapan iti ayan da kapitan. ay, grabe ba't tinda ito yung bagyo na tuyan? Ay katurayan talaangan aasumardang ti bagyaw. Ay, kapay nga ta at timapaw mo ti danom di tawain. Nagadwa mula di ta analayaw sangkay. Ay, ala, nagawaan ta timag na. Umay ka. Masapaw, matanawagan ta di ta baba. Aw, dito yung bandang kail. Nawaya makita tatiwain. Ay, muto'y tatilis ko pa raw. Tisko, pagman. Aw, kanto yung kail. Nagado ang basuran, kinakapulat iti pagnaan ti danom. Anya? Ay, apap natangkan ti ulo da. Di mo man tatilis ka, takita at mamay tangkail. Ala, Lisaus, awanay. Ayawanan ba daong nabasa amin ang nga alikamon ta? Itala ang nga rodman na nalayos tayo iti kastoy kagrabe. Agduduman a basura ti simbrek dito'y balay. Katanya pala tararamidem ngay. Rugya mo na ti agdelaos. Ayaw na yan ti kasta, oy. Ayawan ti mabalin taamin tayaw kit nalayaws. kumusta ka mo dito itirsi na marikwanan? Ay, dakkel alogay, kapitan. Ay, nabasa amin alakok abagas. Anya? Agraman arina kanda dumapay. Bayam. Ta karaman ka kadagiti maikan iti tulong kagawad. Ay, agyaman ahak. Jak ni namnama amalayos dito ayan ko. Ay kasanaw, ke nagaduti danom. Kasla karayan ti kalsada. Win nga raw do. Italaga na pasamak dayta. Ay, dahito iti ipikto ti parikot ang mapaspasamak iti wain. Ay, kamuudyanan na. Si Mardeng matlaangan tinakapigpig sa abagyaw. Win nga raw. Iso arumwar kami pa. Anya, apay. Ay, rumwar kami Kadwa kadagiti kakagawad ta agrekos kami. Amon mi no asino dagiti nadalapos wano naapiktaran iti bagyaw ta tulungan tayaw. Ay katuon Ay, panagkunak. Ado tinadadaulan akalugaran tayo. Itaan nyo no asino dagiti nakalista tinagan na ta isupay ti kanyaw. Beso? Ay, Juan, kapitan. Kwarog. Irwar mo amin abagas nga adda iti barangay hall. Wanang kail. Siya akong ti makamaw. Sige, tada pa'y papanak. Ay, kapitan. He? Umay kami mat agpalista itinagan may. Nalayos mo't ti balay may, kapitan. Ala, ay agpila kayo, iti ayan ni kagawad. Kunang! Dahito'y lang timpay waras ni Parintay. Ha? Talo alata ti sardinas. Kun 5 kilo lang nga bagas. Agasam nga mingay. Taoray ni Kuwaro gasaan anan ano ti balay na. Katinig kanda pa'y kanaw. Anya? Kat niya marikwanan, may sakaban kanumit abagas tintida. Amangan mo no kung kunadala ang dayta. Ay san man, ado kanaw tinakakita tuyan. Na, saan nga rod nga agpapada ti trato ni kapitan ano kasta?
Ay, katwa na. Ay, masapol ang mabagaan dahil parinteng. Uray iso ti kapitan. Tapdusan na marwan. Sino titawan nang ibagakan kay tikasta? Ay, kuha paray. Atap ko laki, di mo ta? Anya? Atap mo lang? Ibagam kid din anang tedak iti kavan. Ay, sorry paray. Sorry. Ay, no maipapad ka di kwarawg. Tapno ang mom. Para iti sapasap ti relief tayaw. Awan mapilpilay. Kasta pa iti bagayo kanyak. Ay, na paray. Sorry. Sorry. Day talat ibagam. Suray. Ay, da kayong amin ka ni Marituyang ti maisang agbasbasura iti waikat. Anya? No saan aga po iti aramin yaw? Saan ang malayos ditoy? Yeah. Ay, bye-bye amon da dya apari badong. Agpa-emergency meeting kakit day. Ha? Win tapno pagmimitingan yaw no kasano ang masolusyonan ti parikot. Kas lang amin makapaawan. Ganas. Nagsusulpang nagita tataw. Ay, saan Aganos ka ta si Kati Kapitan. Ay, no maminsan kasla kayat kunti ag-resign kas kapitan. Ay, taapay may. Tidak betpat-patsin. Uraan niya ti ibagak. Ay kat ano samlatan yulit-ulit mo nga ibaga kadakwada. Aw, at na pagmimitingan ti bumarangay tataba daw. Anya nga dayjay ko araw. Ita ti schedule tayo ama panagdalaos iti pagayusan ti waig. Ay, jak amuday ta. Ikatan tayo amin na basura ijay anakabara iti pagayusan ti danawm. Ta ikali tayo kanaw. Puuran mait dagiti mabalin na puuran. Ha? No hapay ngamin adi kay may nakimiting Sige ito umay kami mga raw kanina na matuyan. Nasaya tataba daw. Masapol nga titinulong tayo amin. Ay, nasaya tayo may kayo paray. Ay, kat kapilitan na paray. Ay, Umay kamay, nga uray saan mi kumaakayat. ay salbag. Ay, masapol nga titinulong tayo amang dalos. Ikatan tayo amin ti basura. Ay, no asino mo lagita nga umay agibas basura dito iwaiga. Ay, di ka agin di amaw. Ha? Kano da kayo ti maysa. Kasano nga mong paray? Day taman. Kita am day ta nakakalat dita. Ha? May nakasako pa. Anya? Mailasin ko dagiti adda iti unag ti sako. Ulos mo ken badom. Ha? Ay, kuha paray. Sorry. Sa bali pa dagiti sapatos ken amin akagamitan na nakita. Kuha paray. Kuha nga may. Ay awan ti kwa. Dalusam analaing dagita. Ay, wan paray. Ay na, pakawanan na kami kumaparay. Ijas kingainting bating-tingay. Tamailasin na gayam dagiti badbadok ide. Ay kumailasin na latamot Uray dagiti badok, sapatos kun aminan. Ay, kapilitan laki din ngay nalak amin ngay nyanod mo basura ta. Nasayat mo, tapno awan maibagbagada ka data. Nagado nga badbadaw kin luplupo to jiwaig. Tipay mo basura ta, badbadaw kin sapsapatos tinailasin ni parintay. Una yan. Agyamanak iti kooperasyon yaw, kakabaranggayak ida. Gapo iti bayanihan tayo ket nadalusan dagiti basbasura iti waeg. Dahil pagsayatan na naman minsan. Nagpasa, Kapitan. Ita, nadalusan tayong tiwaeg. Ne, ulitek nga ibaga Please. Awan, ti basbasura ijay Wan, Kapitan. Wan na po, Kapitan. Magsiaramid iti basura iti babalay na, nalawag. Dalawag, Kapitan. Good. Masapol. Itong palan niyaw, ti nagtutulagan tayo. Ken ti kunada waste in management ti barangay. Tapno saan ang maulit ti napasamak layos? Gusto ka paray. Saan may mutin na kayat ang maulit na ito'y? Panakalayos ti babalay. Saanan paray? Ay na, tatabadong kan na to yan. Di kay ngamin agibasura iti kanal kanwaig.
tapnusan nga agbarado. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Yan iti direksyon. Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.